like-minded group Manipurna lamdam sigi ka hena awaba mayok na riba imong singda minung sigi mateng panglakpak marfuga taruk suba tengbang oina thongju kendragi anung chanba singjamai khetri lekai da leiba khetri mayum Rajesh Singh chahi kuntra humdoi apokpa lekhidraba khetri mayum chawbada haukiba Mars ke chaichat mari daki nimidang athengbada singjamai mayeng lekai da masak khangdaba gari na thomlambadagi hauzik aruwa fibamda siza hospital gi ICU da leiri Rajesh lohongbusu thamari rom tangairi hairi imong asi hate suraga saba imongni hauzik hospital gi bill piba ngamdana wana leiri haibagi pau tabadagi LMG gi thomi singna imong asi gi awawa paudam gi video ama group asi gi media partners oiriba singjamai 360 da thagat matamda pukchel chawrba kayana lupa lakh aniga lising tara mateng pangbirakhe loinana LMG Manipur gi maikei dagi su lupa lising kun ngasi ayuk Rajesh gi manaw nupa da khusin naduna imong manung gi awabada mateng pangkhre hairi Maitai Chairauba Celebration Committee Nambol Sabal Lekai na senduna sa Jibugi Noma Panba Chairauba Thoram Nambol Sabal Lekai da sungarang pangthokre thoram aduda nat ki oiba masana mungna singnabagi thoram amasu pangthokhi lining tholairengi pana khaidoktuna ahalon amadi anganglon khaidoktuna mungna sanakhi saruk yakhiba mukna roi khudingna nat ki phi amadi sel ki mana pikhi ngasi Royal Academy Wangjing amadi Korirol Sandokluk Wangjing anina senduna World Poetry Day gi thoram school asigi auditorium hall da pangthokre thoram aduda T Babulal Singh na chief guest amadi school asigi principal L Surendra Kumar Singh na president oiduna thoram adu hawdokhe thoram adugi hawdok warol S Nabadip Singh editor Khori Ihulna tentakpa warol piduna hawdokhe thoram gi saruk ama oina school gi mahairoi singh gi saireng saidinabagi thoram amasu pangthokhe malem da leiriba mama lon bunu sizaba kayagi tengtha khol amadi hauzik oiriba saireng iba amadi pabagi chang hantharakliba kayagi warol su punna khaminake aroibo oina imalon bunu shisi migi lon yariba makhai aikhoi sizinaroi saireng ibagi hainabi pabagi hainabi thamsi hainasu fongdokhi Maitai Singhi Nat ke oina pangthokliba chahi hauba sajibugi noma panba numit sajibu chairauba thoram Manipur gi tongan ba mafam singda paksan na pangthokna bagum Bisnupur district gi tongan ba mafam singda su Maria Fambal ising ahunga chamri kun mathoi sajibu chairauba thoram pangthokna khrei thoram gi saruk ama oina Nambol Maikai gi khunja kunthra gi miyamna Nambol khoiri phaba chingda Chairau Singh kaduna lai khuramnaki Ishok amadi masigi khulonaba khulsingdagi miyamna shu Ishok Jingphu chingda leiba nongpok ningthau khubum miyamna Jingphu Mahadeva haina su khangnaba laifam Chairau Singh kaduna lai khuramnaki Chairau Singh kana khiba mafam singda Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch ki Secretary Dr. Huidram Roman Treasurer Thokchom Netaji Managing Committee ki member Thongnauzam Mangal Publicity and Public Relations Committee member Dhanachandra Huidrom amadi atai volunteer kayana koina chatuna ching kabada Ashok Apan nangkiba miyosingda first aid ki tengbang amadi lambi lamangna kiba angang sing mayum yaunaba honabada mateng pangki hairi Lagliba kumja English singaniga kun mari da pangthokadoriba Lok Sabha Mikhal gi mangoinana Delhi yauna state ahumgi BJP gi anoba president sing khankhre hairiba state sing adudi Bihar Rajasthan Orissa amadi Delhi gi oiri ngasi BJP national president JP Nadda na thokiba order amana Bihar Legislative Council gi opposition gi luchingba oiriba BJP gi Samrat Chaudhary bu Bihar state unit BJP gi anoba president oina khankhre hairiba fam asi mamangda Sanjay Jaiswal dagi loktoklaba matung Samrat Chaudhary na sinakhibani Rajasthan ki oina hauzik Jaipur ki Amber Kendra ki MLA su oiriba Satish Punyan pu BJP ki president ki form dagi laukthok laba matungda Rajasthan ki BJP ki MP CP Joshi bu nauna party asigi president oina khankhre Orissa ki oina state asigi hanagi minister Manmohan Sambal bu BJP Orissa ki unit ki president oina khankibaga loinana Delhi ki oina hauzik party asigi working president oina thau puriba Birendra Chasdeva bu Delhi ki president oina thau punanaba national president JP Nadda na thokpa order amana nauna khankibaga loinana hairiba miyoi sing asina party ki thabak thoram sing kudaktagi paiba hauragani haina party asigi national general secretary Arun Singh na asi thokpa cherol amana khanghalakre Manipur miyam da maru oina analai khudong chaba mokong pana pangdraba mafam singda analai maramda khangmin na ba pantalakpa thabak thoram singdi manung janna
RIMS की Community Medicine Department na Rural Health Training Center की Health Program की saruk ama oina ngasi Health Talks की thauram ama Bishnupur District के Bishnupur Muslim Laikai Ward number 2 da pangthokre RIMS की Community Medicine Department की Head of Department amade RIMS की Dinsu oiriba Rosen Singh Apoizam Limited makhada pangthokriba Health Talks adu Health Educator oiriba Megasandra Maitena Jingduna pangthokhi Department asigi PGT Dr. Gilbert na interns Dr. Singhu guide tawkibagaluna asigi health talk ki topics in adiri lungs cancer worm infestation na chimba singi maramda interns Dr. Singha miyam sandok na takhe loinana health talks ta saruk yaba lakhiba singura department asigi lab technician Y Gambir Sana Singha blood sugar test blood hemoglobin test amadi blood group singsu test tawki amadi health checkup su tawbagaloina hidak lang singsu lemna panghanki hai Kapting district ki Hianglam kendra ki miyam ki lifeline lambi ama oiriba Sakmaijin arong nongmai khom ki lambi ki fibam khattabana miyam ki punsida kham thina awab kaya mayok nare mari leinaba singna atuba matam da yeng singbiu haina Sakmaijin gram panchayat level multipurpose cooperative society limited na hongdorakle Manipur Rural Development Agency की मखादा Rural Engineering Department ना PMGSY Phase 2 की मखादा Sakmaijin की सुकनु फाउंड के किलोमीटर कुन सांग लंबी असी सेनना बखौरांग तौरबसु पाइखतलिबा थबक सिंह असी खुमांग सॉक्सिंग दबगी मथक्ता मवोंग मयल ताद्रे लोइना क्वालिटी मेंटेन अमत तौद्रे हाइरिबा लंबी असी ममांग चही इंगिसमनि कुनिथोई की मास फाउबदा सेंबा पुंगलोय लोइगदबा अदु हौजिक फाउबा अनिशिबम पका तौबगी थबक फाउबा मपुंग फाना लोइसिंद्रे लोइना हाइरिबा लंबी सेंबगी पैकेज असिगी मनुंग चन्ना कल्बर्ट कया रिटेनिंग वॉल अमदी इरम नाला सेंबगी थबकसु अमता पाइखतना लैरि हाइरिबा सिंह असिना मरम ओइरका Sakmaijin अरोंग तेरा माइखोंग तारगा कुंबी मोइरांग अमदी चोचानपुर चेंबा गारी सिंह सर्विस तौबा लेपखिबा मतम कुइरकले महिरोय अमदी ललोल इतिक तौबा सिंह कोकता खुद हापनरिबा असि अथुबदा लेंगाकना अमदी मरि लैबा सिंह मिटिंग चंगबिदुना मियामना थंगरिबा अवाब सिंह असि कोखनबियो हाइना फोंदोरकले Food Safety Administration Thawal na singina nongmaki oiba fortification gi matangda awareness program amang asi Thawal wang matabada leiba CMO gi conference hall da pangthokre Thawal gi chief medical officer CMO Dr. M Nopul na thoi gami thunglen oiduna CAF and PB gi agent amadi sub agent sing amasung JEO Thawal gi makhada leiba school singi oja singna sarjaduna pangthokkiba awareness program aduda Food Safety Administration Thawal gi designated officer gi nam secretary amasung Food Safety Officer Chandel A. President Rona Resource Person Singh Oina Sarplaki Kanglay Inat Dokhat Baluk Ki Lup Nambol na Kumjay Sing Magachamapan Putaran Twedagi Hoduna Pathang Puthang Liklam Tumina Terawasi Hyperpananda Chaki Kuding Gilef and Satarapa Terawaki Thoram Chaliba Chahi Sigi Oina Maria Pambal Ising Hongo Chamli Kunmatway Terawa Thoram Waklen Pokti Lampak Nambol Danga Pangchokre Thoramatuda Sahitya Academy, New Delhi की convener Sahitya Academy Wadi Professor Rajan Deizamba, MIMS Manipuri University के Professor Dr. Nakham Ibohal Maitei, Ki-Lup Nambol की President Lairen Justice Officer, Vice President Nongthongbam Govardhan na Academy Kunglen Oina Sarukya Ke, Thoramatuda Ipai Puna Thambiramba Nat की Masana Mukna Amadi Thori Chimnabi, Sangdamna Vastu Pangthokhi, Muknagi Oina Manipur की Tongan Mafam Kayadagi Lakpa Sanaru Singna Nasana Ki, Thori Chingnabi की Oina, Nambol की Akoibida Leiba Khun Nipan की Nupi Singh Kanglup Nipana Thori Chingna Ki, Makok Mathang Taraba Singda Nat की Lengan Pri Amadi, Sel की Manapi Dun Ikai Kunab Utki Oinana, Nat की Oiba Lining Laisol Tawduna, Ogri, Hanglen, Chongbagi Thoram Stu Pangthokhi, Sahitya Academy Awardee Professor Rajan Toijam na Pongdokibada, Isagi Inat Mangsilak Haibasi, Isagi Puruk ki Saktam Mangsilakabani, Aikoina Senthok Lambi Electrabgadi, Nat Ngakpan, Nat Kanjaba, Tabak Aikat Pangamloy, Maram Asina Tabak Subagi Chanabi, Jamkatamathoktai, Maram Asina Aikoi Kudingmak, Aina Hinabasan Famda, Changna, Tabak Surasi, Senthok Lambi, Lainina Bakwatanasi, Pongdoke. Government of the People's Republic of Nagaland GPRN Disney Foundation Republic Day Thoram Namari Lamina Miyam the GPRN the President Yung Aung Na Yakataw Zalpi Kay
ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯟꯃꯥꯊꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯔꯥꯏꯠꯄꯨ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯈꯕ ꯄꯥꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯌꯦꯛꯈꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯐ꯭रीडम ꯐꯥꯏꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯁꯣꯏ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯤꯁꯤꯌꯣꯏꯖꯝꯒꯤ ꯄꯟꯊꯨꯡ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯜ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ आईना चिंखबा GPRN के प्रेसिडेंट प्रेस थादरपा जेरोकी नकली एसपी इम्फाल ईस्ट लंजन मखादा इम्फाल ईस्ट के CDO की ओसी अमदी हिंगम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अनिवाली चिंब कांगो अमना हराना मिदांग पुंग तरे ताबा अदुवाइदा मयाई ताबा ड्रग ललोंग बनिहाइदा मियोई अमा ग्राम चनिरिया हैकर सकोनना अगत गई पार्वनी अदुदी मोहम्मद इलियास खान एलाई सनात की कुहिंदोई अपोक्पा मोहम्मद अब्दुल वहाब थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनलैदा इरोंग मथक पैकाइदगी निहाइदे अकलनब पाव अम्मकी मखादा चथखिबा ड्राइव अदुदा हाइवे मियोई असिदा लेना तापोन केस कुन्मापेदा हाकिम थमलंबा हेरोइनसिंग अदु पागतमन किबनी लोइनना महात्मा ड्रग ललोंगदा सेजुमादनी हाइदा SF4 Maruti Suzuki car मस्तु पुलिस पागतमन की गैजेटेड ऑफिसर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अमरी मफम अदुगी मिटन अनिना खाकी खबन ओरबा मतुंगदा महाकु पुलिस पागतलबा मतुंग हैंगांग पुलिस स्टाफ की मके ओनना हिरम असिगी मखादा मखाताना तिगुन्नबगिदमक पुलिस केस अमसु रजिस्टर तौखै है Ministry of Culture, Government of India की मखादा Northeast Joint Cultural Center NEZCP दिमापुर सिंधुना सेंटर असिदा मार्च तांग कुंतल पांगथोकदौरिबा Northeast Festival 2023 दा कोरियोग्राफिक प्रेजेंटेशन पिनबगिदमक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट की लैबोरेटरी कार की मियोई तरुक सागत दिन अमा नसे दिमापुर गिदमक इम्फाल थादोखै मणिपुर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिंह लनाई ओजा गुरु आर्टिस्ट सिंह की अपुनदा बॉडी अमा ओजिबा मणिपुर कल्चरल काउंसिल MCC की सेक्रेटरी जनरल तखेलंबम सैमपन हसिंगना इम्फाल की लंबोई खोंगांग खोंगदा लैबा पाल की कॉम्प्लेक्स मनाक्तगी तिम अदुबु लंथाकी लोइनना चलिबा खोंगचेट अदुदे माई पार्टनरना प्रपोजल सुफिकी हंदक मणिपुर पांथोकिबा G20 समिट की कल्चरल प्रोग्राम सिंगी कोरियोग्राफर ओइकिबा पाल के डायरेक्टर गुरु नामेरापम चिकेन सिंह संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड की मार्किन अदुबु लिखिनखे खोंगचबदुदा असिस्टेंट कोरियोग्राफर ओइना S संगीता देवी अमसुंग P रोनल सिंह म्यूजिक कंपोजर दा ओ गिब अमसुंग केनाउ XT सेट एंड कॉस्ट्यूम डिजाइन दा CH कुंदे सिंह याउक्यू हैना MCC की पब्लिसिटी सेक्रेटरी ना अंगतकली निमित खरन की ममांग की COVID-19 पॉजिटिव ओइबकी चांग वांखलपक लोइनना हौकिबा पुंग कुनमरीदा इंडियादा नौना सिंगबा चहुम कोविड पॉजिटिव ओइबकी मुखी पैना समरम ओइरगा मियोई अहुम लेखिदे फगलपुनी चांग चादा मरफुतरा निपान दशमिक निपान सिनोदा हंथरखै अपुनबा कन्फर्म केस मकोती मरी लाख निफुतरुक लिसिंग मरफुतरा मापन चामरी गतरा निपान तौखै एक्टिव केस मसिंगना लिसिंग तरे चाट्रुक सुकना मंगा हंथरखै पैना समरम ओइरगा लेखिदबा पुनुमी के मसिंगना लाख मंगा लिसिंग कुंथ्रा चनिपान तरा तरुक सुखै पैनासगी नावा फदुना चार्ज तौखिबा पुनुमी के मसिंगना कोती मरी लाख निफुमाथोय लिसिंग हुंफु चमापन हुंफुतरा तरे तौखै लेना अस्तेगी नाथोकनबा वैक्सीन कापथोकिबा पुनुमी के मसिंगना कोती चनिगुन लाख हुंफु मंगा लिसिंग कुन निपान हेनखै मालेंगी ओइना कोविड-19 ख्वाइदगी हेन सोखलब लेबाक्सिंगी मनुंगदा USA ना अहानबा इंडिया ना अनिशुबा अमदी फ्रांस ना अहुमसुबदा लेरि अवांग नोकपोक स्टेट सिंगी ओइना असम ना अहानबा मिजोराम ना अनिशुबा अमदी मणिपुर ना अहुमसुबदा लेरि